Ni na udhocha yu ni umanyithie na tuyambia ni kana Mutongoi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka niwaumbula kana wiw'ano wa ngwatanio ya Azimio-Oka ula wikiiw'e saii kwi iyoo nyumbani ya mbumbanio ya KICC musyini wa Ilovi usukumiiwe ni witikilano kati wake musumbi Uhuru na Raila Odinga. Kalonzo yasekana wiw'ano uvikiiw'e nthini wa komiti ye mwanya itongoew'e musumbi Aineenea Tseikuru kwi umonthi. Kalonzo ni wasekana alamio mutula muti nundu wa Kuthukuma na Azimio mayisi kila meonena na maina uvo mwithianu nundu Azimio-Oka na Jubilee siukie vamwe kuseuvya ngwatanio imwe nene. Lina Musangi ni wokuvingwa vilingi wa mauvo na ilivote. Ndongoi ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ni wasekana ngwatanio lena soviso kwiyo Ilovi nyumbani nene ya KICC inaikatiwa ndongoi itatu ilaniwe ta ndongoi ya chama cha Wiper musumbi Uhuru ulona wakilisha chama cha Jubilee na ndongoi ya chama cha ODM Raila Odinga vala musumbi Uhuru na imwene kivila nzamani sindu ile nende sina inangui ni kwaka Kenya na huko aneneka ni kana Wiper kanu fresh ya Gideon Senator Moi na Kenya Martha Karua na Cyrus Jirongo's UDP na Siamaingi, 7 of them. Farmers Party, mwana kuitwa Nyakera kuma Murang'a, na kuitwa David Ocheng kuma Nagukwa Anzalu, with a lot of candidates who signed the coalition ya One Kenya Alliance. Twasana yeso. And yesterday, what was signed was Azimio-Oka coalition. And in fact, we have amended to Parliament technical, this is very technical, and the Political Parties Amendment Act, which now made it possible to form Azimio-Oka, not Azimio. Kumundolo kwa Azia Kalonzo no tutie kwa Azimio na onandezi undu kunena. Azimio-Oka. We formed this yesterday, we signed, and the documents will be presented, I think, tomorrow and in the coming few days. Ndambukani siake sikuru mwingia yulo, Kalonzo ni wakai ndeto ile kwa sakananu na kwatania na Raila na kulika ngwatanio ni Azimio la umoja vala wasakana ndongo isi itatu inaokieva mwana kusovya ngwatanio avamweka na Grand Coalition kwa isitu Azimio One Kenya Alliance. Na iyo tuneki saii nye Stephen Kalonzo Musyoka, Wiper leader, na appointi Uhuru Kenyatta leader wa Jubilee, the chair of what you are calling the coalition, Azimio-Oka coalition, that he will be the chair. Na members ni Kalonzo na Raila. Emotabio kweli nonde musi ni muyene newe muyono ne nogie musi nito ingo motabe ba emondo ngo na imanya. Kalonzo ingine wasakana ngwatanio ila inaivosi odhayo indi kwa vamwe medho na muteti umwa kivile cha usumbe wa Kenya. Ndongoi ingine ya umbula kana ethito na vinda yumu muno kuma kwea teimaki ya kwasya tiwe withito aseletie unenanya Weba hiki nukito wa Kalonzo kumelua. Hapana. Kana Wiper kumelua. Hapana. Kenyeni haitu idhionze. Na kipa imo ndotezi kwa nyendie nukie kwitu. I was reading the madhangu mayasi ate sujui masadha nzatu Kalonzo kweka ailea kweka na nini ukweli ni Raila nuna leto sign. That was a problem. Abateto ikaluki nikana Kalonzo ndakaone anything mombe thukesi mena nda kuiwa kinuka ai Raila saini kinuka kwasia Azimio-Oka. Nondo mwisho ndateka mwisho Raila anao kiena kaluki na kona avya Gideon Moi. That is the whole truth. Nondo ndati yeko kuandaye ya mukamba na naumia tamundu ngauma ngawa nekwethwa kwitu Tseikuru
ngaumwa kefukicio ndu numetwe gaze Kalonzo ne kaleterwo ngazi ya mbeno mulungu munini uwa musumbi wa tene ni wasekana chelelo cha itambia iye ni kwikithia kana nthi ya Kenya ikethwa na muwetina wa usakuani ukite wa muini wa nyanya. Nguripoti ya vilingi wa maovo kuma Tseikuru mwingi ya Iyoo kauntini ya Kitui ni Lina Musangi.